malpuk sarok maliyang ya bakalangan. Luke ralaw tuaw. Imen watak radikajak Isak walu le riisak wano. Luke tuaw radikajak Isak walu le riisak wano. Memasa ni ewanso Jesus kadin kalabukala wiya lolo. Jombatang ko ap kayang imbe. Iyari kadin kay nang marerail. Tama aramasakan kinindagit wan ngay. Is meraganin uyagan niya. Ayray sabang batawan ong. Agagin batawan met John the Baptist, the John son baptized kami. Agay may Eliza. Agay magkami emen soko pen kawa ko may asata. Agadun masa ni ako mail. Is mokmail kinuyagan niya. Peter batawan sabang kami may sabulaman kot masaya. Jesus aragadun kalikay railti. Rata pahintayang emen met. Ebil masa ni ninaramas hutan ban lokolok laut o bangbang ren labalap o samoro labalabakan o son kawewen kosen natakan. Ban kamakamla ayam ban yasata ni kasiluan ran. Ebil masa ni yang rail memen itawan nieto e utan ban ton matikila peni kapay kata ay loburan koros o itawan niya. Puma makin mentorela pene maur eban pupsang. Eban pangala maur pueking aban ale pueta eban wiya katabe ong aramasemen meban sapuleman gila samba bokon amur salongola teloti sokowalap meban namanangin niya o naman ng ay batangkan, ay maninaramas panbil, ay leki, tumuhin wawakin naman ng ay leki niya ban kato, nanalingan, o lingan ang seme, o sabulmetol lang sarawikan. Ranwat, muin electel wat-watak puksarawiya, pibilmen kaporayang dami Jesus ko sa iyatip, kalalabak rin sa bulmawarang ko. Emasa ni tama aramas sakan kanintaki tuan ngay. Is maragan uyakan niya. Uya pitak kasambalawang dahil aramas ran bukat. Dahil kak weweki is makray. Pwegi kamela naman niyanso magdahil wewe kila Christ. Agdahil baan men kayang imbe. Agdahil baan men kay tong re. Pagdahil nalat ame abaan kayang gdahil. Samba. Igak ko sa iya merabrabagi son ko mo rambukat. Main susakan palilaut. Pil kasik memia, emen meban koto, meban toray la. Kaya din may Jesus koras kamela me Jesus Christ, yai me Messiah. Yai me kot katin kasanete men katto, o uyala son kamawat pensamba. Eri Jesus masa ni tama ramaskan kinintagi yang tuan ngay. Is maragan uyakan niya. Yat marasapang kini. Iray sabang batawan, ekekin batawan met son baptized kami. Pwede tamara kalangasang Jesus. Aramaskan bil kalangata ren John baptized. Ora kami nalang met John baptized bil pureng, yasata puen pureng. Uya tame, akin uya. Tame, kauyagan ni ranwat. Akay,
med Elisa. Elisa uya Sokob men maininin watawat melel nan puksarawi. Puksaraw maasan ni me kabagab ki men der kato ran silu the week Sombar silu kaya ran silu. Sombar silu Esota kato ki sombar silu. Nabureng kabagap kato bang morati. Asino ya scientist men manager men o kato suraban morati. Kabagap kot kauti kato and der kato ki sombar silu. Eben we are so good men menian so me kabagap kot kamoreti ksiniay sanan lang puen kalulta peisarawiyo. Eben we are so good men me nian so mere nan marki anan so ilekla en kotore. Dan Israel ko makola mowe ramela. Pwede kola ni anso merenda reilak la meren kot rea imere kola ang renda. Olen kot ilaki yaw sang nanmarki kanchuang. Ay menda mangay olen kot balen puputi o mela. Dan ni anso wote aramas mako ilak kola re rabuputi mela. Ewiya aramas men manaman laut. Dahil kalangasang ini, so magkatahil watak po sa rawit. Jesus, we are the song toto, maramas milamalaki, tamataway may Elisa. Pwede kamao ita sumaw kan. Memotor kan. Maula. Memaskun kan. Maula. Memela kan. Pilpureng yasata. Elijah. Uya soko men. Uya ta song bukat koros. Aramas matamatawa me. Elijah purator. Okay. Tana kamui. Amen soko pen kawako. Meya sata. Isoro wawa ka ma-excuse kay me. Awa mo man uya, excuse kay men karasaki ang Christ. Amen choror. Sokop kan may sansal nan puksarawi. Puksarawi maasan ay merok. Koso yang kot. Tuwa taral koso yang Amen aramas ko siyang amen aramas. Marawya aramas kay meninin wewe gikot. Rese tuan kuburan kot. Pwede niyanso meraban tatok. Radatok ninduan kuburan kot. Rasulapin wiwiya insenarail. Arawiya da song koros ninduan kuburan kot. Ariaramas ko siya may amen. Amen sokop mo. Apsobe lang ren sombatang ko op. Itak rerail. Takalalabak rerail. Nagatin masa ni akumail. Natuwag, child ranward. Tama ka dahil hindi Christ. Akumail. Nanirawat, buksara masa ni Peter Basuan sabang kamuy supplement quote Masaya. Laban lo ko Masaya, wawagi son kamao. Son tor. Son kamao yala.
aramas sen sawas. Sawas aramas kan memilar na napal. Ngayon sa raway, kasalayang Peter, ma Christ yay masayaw. Christ yay mesondor. Ma kono kat kitong child. Niya tayo watak ti rawat, pain Jesus ko sa yame. Abahan mela, pahan kamakamala, pahan pangpangala. Ong Israel kaunakan, samoro labalapkan. Pukita po kikitay dan kakaleti kamaur. Pugsara masan ng child, masota karatinincha, sota labatan tip. Christ, kato panuya atay son kamaur. Palilaw na nanso, dahil kotong Christ pwegi, miya ananapen kamaw lang sumaw, ananapen sent, anan chaykan, ap makayo kasambal dahil kinkalap manogela. Kamaw ben baling na dahil. Peter kasaleng dahil may yay. Kasantian Christ, the quote, Christ and Kato. Palingan na tel ka enkak lapata, enkak mayota, enkak puralang ren quote. Menal makot pan kamawila tay somaw kan. At tay soichar kan, aban susay kitay, aban susay kitay na napalakan. At magkayo kasambal. Kawawagin ma Christ yay masayaw. Is na Christ ong kami ongay. Kutay ban ko lang metoto kotong saraw boyagi miya rail anan. Apanan choror kan kaiten ananen kamawla tananen kamawlan palingen. Malban bil tiar choto me kotong kumail malgak kapakap kanya pa isomaw. Malgak kapakap kanya pa ianana mo. Imilanan chow-chow. Apalilaw din na iso, rasyot na kinitak. Malakak kapakap kanya, buyananay son kamaur. Maldan ko sa liwa sa toto, sarawi soto, soto kinuyap. Ininin kapeng ki, puwe ki, dahil yang kami lalamona dahil kapakap ki, somaw tapilanan kan, dahil itak re-rail, nakalalabak re-rail, marasuhan na ni Mesayaw, son kamauro. Iya dahil bukon men, Christ, kasalayang dahil, may gotong muyala at dahil son kamaur. Kahit na talk chuk-chuk yomet. Buksara masan yang dahil magdahil changasang kot niya dahil sapay kiyang. Kudahil bin changasang buhay kudahil sortan men, kayang ben kot men may sarawi ak dahil uya ramas kay, may sotay tar. Matahil pong, piso ka kamawya lang, takapit kita isang, nan kanaw da kan tip, rocho-rocho ang tip. Eri kot katunuyata kasandiwat, ma Christ and goto, pangayo kamuyan kakyang, payaki, masayat ta Christ, makato sambawat. Kasampal ben as a Christ. Pwede may bahan asyeta is na Christ. Ay bahan asya may kaksalatakla. Pain Jesus ko sa iya, makakamela kot, kamela iya. Ebil ko sa iya may
memasayaw. Panbag jodoh dahil watak rongamawan, Matthew, Mark, Luke, John, dahil galang songan manaman bukat na Christ wiyata. Magdahil sote kalangalan, kamaulan, palengin. Kosay, mabilsansal nan puksaraw nan rongamaw bukat. Metanamiya olak kay mawato olamen mamotor. O tirata marasudrak lang ran Christ. Terula imben Christ. Rahil tota lang to ni mo. Pusa katay mo kiti olmenet mon Christ. Puen kamawiyala. Walsa tama Jesus Christ katuninda masa niyang olo. Tipam kan lapatar. Esoten ta mauta, anda tipam kan lapata. Pagi i magkatay lananen mo. Palanganatay lan mauta. Palanganatay lan pitla. Palanganatay lan kilangatan marayno. Kahit yan kamaulan paluwar. Kahit yan pet pesang ni paluwar child. Te kamaulan, olayo memini palwara child. Ap kamaulan palingana child, may ininin kasambal melal. Christ katto, bukatayan kakalak kamaul pan ngana child. Ewiya, pay choror kay, niyaiso makamiran Christ. Kakak pagiran Christ and kamawilam somakan, kamawsang somaw. Pagkamagotan apaliala, abana apaliala, pagkawiya supplement Christ. Magkayawanan. Meninin laut retail. Melal ren samba. Yay. Kamaur ben balingan retail. Peter masani. Kami supplement coat. Masayang. Mentalan watak matu iralaut isak tuwa redik isak silulal. Isak tuwa. Matu isak wano. Radig isak silu lal isak tuwa. Jesus dekat lang wasa kes luman kani mo si Syria, Philippi. Wasa me wasaw kay namaren sa bulamen sombatan ko. Masa ni tama ramas kan ganindinda tuan nain aramas. Easy, is ngay. Irailan isapang batuan, batuan makamoy ay John Baptist, dan Elijah, Mr. Maya, ti emen sokop ko. Jesus kay namarerail, akumail. Ako, angay. Isme, kamoy tangay, te kumail, uyakin niya. Simon Peter up sabang batuan, kamoy memasayaw, sabulmen kot, yayas. Nanrong ang mga bagat koros, Matthew, Mark, Luke, Ireo bisansal. Puen kasalayang kitahin, may yeyi masayaw. So, megot pan, kasabo nga irabukat, ninin sansal melal, Christ, yeyi masayaw, makwoto, puen kamawala, kitahin larabas. Rome kasalayang kitahin, merapagin kitahin to. Kitahin milar nan tipo, so tiarata alo. Apain Christ, rapaki kitail to, puen watong kitail, ren coach. Kitail watak, pain Jesus bis karasaraski. Si epuki memire,
Niyan so masip mano salongala. A puligiti me tuek tua mano. Ora pakila me mano. Me salongala. Met me wewe ma kamu yung ngay pilkalagale pon sambawa tos choro la sangkot aban rapaki to kaja. Puen dia rata kaja. Kot kajan kasambal ki emen kajain. Awiyata ko sandiwat pen koto o way kacay lang ren wutan sa matayl kot. Mawiyay kacay ta. Kot wiyay kacay ta ni mama kacay sapay kaya ngi changasangi abarapakin kacay to. Pagdayan pura lang re. Imekaret asoy bot masansal nan ronga mga abogat masayatuan all kapaya men naen kis puchak riya men majugo kosanete ma banale kapay koros apay kan o kokosang rensame. Niyanso me kolao sola na amonikan lelong na napalakan sola ka ng mga chamanda. Ababaw. What is it, Amanda? May binuyata lutu and ay babaw. Asutaban abang mausang ay miwasakset. Pwede lutukan, talatukan, bil mga mausang tapil more mausang tame milalan. So yo imugila ni Anso me koko to wasato. Uksaro masa ni dahil me same o kalangata ininin wasato. Touti o changalang naabot ako. Esorta alu. Esorta matamatao ki ibang kola rete so. Uksara masa ni met chang kolang ren naabot ako. O paleti o michik. Ituan Christ ang kacay magday bang rapagi. Asyurta awi-awi kacay dan kolang re. Abo kota re chay. Pagkacay dan kakan kipay. Melel payan ngayon. Mabini kaunop taong koros. Mabana aletay. Uya kila kauno istuan kamaw. Ma como yamen mayang rong hatak potet ranwet o como men likur lang maran kaon Jesus Christ o kasamo yung inanomoy mo and uyala am kaon o son komo akom itawin kapagap and lukwet kalanganin como main kaon Jesus ikamelele o poson totok bakom kachin uyata nilobuo pariakit samalaro. Ikamelele me intamu makelegal na kom kakaredia min lobuo panye ta sanger nan tip o ranwet ikoto momu dat bangki tip koros me uyayam komuyer sang mas o lel ranwet o iluke komuyong nanay maur komuyan ketlong uyala ay kaun o ay son komor sang ranwet o kokolate solar ayong pengay ap mekoro semua itong komuya kalanganin komuy po'y kamelele me ay tungol at yang intinitinan sapol mo ipuken komo kalanganin kupuren korusyen kit momotso en Colonia Assembly of God piluklukete koros melel irailkan me tungolen ki ananen palingen Malkak eker telepon nempe silu riau sero wano silu payawisu o atungol email coloniaassembly@gmail.com o at anson kautenkan na kompilmen yang paten kito kautek ransarawi kan dimenseng klok eisek pilni apengkan nisoti klok su kautekin kapakapen ananakan o mepuli-pulikan pilikin uyarain ansong kautek klok isu ni sotik
ni alem kan. Kalanen kupromail korusien.